Muzeyi Jim bitwiro imyaka 56 mpaka izo mu rwo kubanza za KCB Kotare Mag bwanyuma yo kwebembera n'ubonero nkaga na bushatu bwa net nuko kwebwe chikopo hamwe n'ebiconce bindi hagati y'amashemero. Ombashije abakoze ari kurunjo mu za group zabona Gabriel Wood zisingire group A akuratirwe Francis Chegaruche na Aran Muhereza, Ismail Atwera, JB Tumsimwe hamwe na Mirikia Diskajwenja aba group C hamwe na Badan Amwine, Bernard Maniraguha hamwe na Ronald Kwizera aba group C. Omubakazi Ketu Muganga singire group A yakuratirwe Caroline Karungi kandi Win Mpabwa singire group B yakuratirwa Shira Mugisha hamwe na Esther Mucurezi kandi ababona bahirwe biconjo. Gofu ngeze ine kumara imyaka kama 10 no mushabaka stadika rukumurwenda shinana na mushanju weze misampejechi who is here. Echa kabiri KCB kuba zeburiye sponsoringa na that this time ahati anilitewa kuza Nairobi so nejazrechi nejadukumanya ulitewa kuza Nairobi kambwe ni mpami yangu potendijo mu December because ntuzakuba twina endijo Kotare Mag ya December ntuzakuba twina abazani bingi kandi ata ni twabamwe abamwe abazani bitu abamwe bagire Crash of the Titans in Entebbe. I think there have been very many other better golfers on the course today, and I think the competition was quite good. Our TV West and Aloysius Biamukama.